Uhamba isikhathi lokho sirecorda sihamba amagigi esifake emagigini yonke into i-right uyambona nje ukuthi umuntu o-right yena hayi nosisiza mahhala akafuni nanemali etheni kuthina hey abe ashintshe ke manje ubone njengoba siyi-crew azwane kakhulu nami angasazwana nalabo abanye ngoba mina sekukhona into engiyazi ungitshele enye into engayi-understand azongibiza athi hayi ngifike ngelinye ilanga ngedwa ngaqala isikhathi sokurecorda ayime ngifika ngihlalise phansi angichazela ukuthi laba bantu abalapha phezulu uma wakhe ngoba sengiyazi hey ngathuka ngambuza ukuthi awu uma wakho awushongo ukuthi kanti baphesheya azothi kimi hayi uma nobaba lo ngathwala ngabo njengoba behleli lapha bayimkhovu yami hey Nina bekashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva nina bendlondle noPhapha ekhanda inhlana sazansi ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sabingelela le iBlack Life TV igama lohlelo ke izimpande ezama-Afrika igama lami King Sicaka. Ngwalapha kaluqa sithemba ukuthi abantu baphilile ke bakahle yonke into yabo ihlelekile njengoba kuunyaka ka2025. Uma ukuthi ke khona la usale khona 2024 ngane yakwethu awuncese mntaka baba. Kodwa sithemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kugcina ku right yonke into achieve nje ubuyele esimeni ube grand. Asingene odabeni siza ukuthi sihambe sethu namhlanje size ngani Takagogo hey damkhulu ngiyaphila kodwa sikhona wathi uqala nje wabuthi sekuyinkinga ayisuka inkinga eningi usibona sikuhambele nje lawa Black Life TV ngize neyinkinga ezinzima kakhulu yini utshiwa into inkinga engidlayo ngizoqala ngiyichaze nje ake sizobona ubani lo hayi igama lami nguSikhumbuzo ngwakwaSikhosana mfowethu ngitabuka ngala ePortshepstone okay ngokuhlala ke uhambe emadolobheni uyozama impilo sathola indawo yokuhlala ekhaya la eQuarite alright sahlala khona ke waqhubha impilo umuntu wafunda nasesikoleni esikoleni bengingumuntu othanda umusic alright into engenza umusic nje hayi yabonakala ade esikoleni ileze ephuma ibhone lapha na eFranda Thephethe ibhoni njalo. Hayi lezi zayijaha amantombazana kodwa ayasule lapho. Kodwa umusic wami bengilo ngiwenza ngiqhubeka nasesikoleni ekhaya kushuthi ngihlala ekhaya no sisi wami hayi aloku engisupporta ngigcine ke ekungisupporteni kwakhe angihlanganise nomunye ubhuti. Sure. Osethe ukhula kunami but kule age yethu le engihlanganiseni kwakhe naye ayisihlangana nalobhuti angitshela ukuthi hayi yonke into i-right ngafika unane studio kwakhe okay ngafika ngizorecorda bakhona nabanye abafowethu abarecorda khona la endaweni umculo bengushaya kakhulu i-R&B alright okay leza icoza ukuthi yeah screw ka ay ngoba namanje ngisaqhubeka ngikuwona music industry ngishaya wona ngisengiphinde futhi ngibe uproducer manje izinto ziyenzeka nje kahle hayi ngithi ke mntakamkhulu uqhubekeke ngilo ngirecorda kulo bhodi lo angakahambi ngisakhona la eThekwini sirecordela khona eQuarite kubo nje kuumuzi obonayo ukuthi hayi uright mkhulu ene big house istage phezulu yonke into istudio silaphansi sirecordela la ngase-dining akwekho umuntu ovumelele ukuthi ayanyuka ephezulu because wayekhala ngokuthi abazali bakhe bahamba bashiya umuzi ba-overseas so abathanda ukuthi bekhona iphithizela kunamakhamera phezulu yonke lonke hayi-ke siya-understanda nathi silo sirecorda laphansi kushaya iy'khathi zasentambama ebusuku sigoduke siphinde sibuye ngakusasa kumnandi nje hayi yasiphushela amademo wethu ayakwazi ukuthi abe right but ake ku right aba right ngoba sengihlangane naye ngakwazi ukuthi ngithole layo into encane nami futhi umjida lo unayo yonke imishini lena engaqualify kuba nayo umuntu onayo yonke imishini esiyidingayo ukuthi sikwazi ukuthi siphushe into yethu siyenzayo so kungijabulise ke lokho ukuthi hawo sengithola umuntu engizokwazi ukuthi ngiphushe ikusasa lami ngikwazi ngangifisa lesi sikhathi ukube isasa lami ayi siqhubeke ke siloko sirecorda kudlula izinsuku senze yonke lento siloko sifika sirecorde siphinde sihambe sibuye sirecorde sihambe kuthe ngolunye usuku ngifikile ngizorecorda sikhona sonke nje nabafuthi esirecorda nabo asarecorda caca ukuthi ngixinwa ukuthi kumele ngendlini yangasese ngibuze ukuthi indlela yangasese ikephi kusho ukuthi yena usaphumile
ayaphendula omunye umfethu uca ukuthi bajwayelene naye athi hayi sure ikhona nala phezulu ekhona but eyangaphandle nayo ikhona but eyangaphandle inenkinga enayo yeah ayi ngithi mina hayi ke njengoba kwathiwa singanyuka athi halo mfethu hayi unganyuka uvele uye-toilet angidirect ukuthi hayi lila iqaleni nje ngithi mina hayi okay ngeke ngizamlinde ngoba vele ngiyaxineka hayi ngikhuphuke ukukhuphuka kwami ngifike ngingene endlini encane ngizisize mangisize ngiyabona kuthulekile la kunama passage kuhle yabona ubona indawo ongayijwayelekini uyabona ukuthi hey yayibona indawo le ngiyafisa nje ihlo yalazi ngathi ngiyabona nje ukuthi hey kwakuhle kanje la kwashi ya hey yabuya iTV engaka ayi sekusanjalo ngiphuma etoilet sengiqedile ayi ngibone leyo nto ihlo lingidonsa ayi ngihambe ngewe ikamera ngifike ngivule ayi mangivula ayi lehle ikamera kuyabona ukuthi ikamera lengane kusho ukuthi ngana la ekhaya liphezulu ayi ngiqhubeke ngidlulele kwelinye mangithi ngiyovula kuleli kamera kunokuba mnyama ayi ngifike ngivule mangivula kukhanya thami ngivula ngithi ngena le lights le oh yeah hey into engayibona lapha hey yangifakela amanye amehlo and amehlo ami kwakungathi ngiyashokeka ngathi noma ngibona ini ubonana into engayibona lapha ngibona abantu ababili umuntu owubaba nomuntu owumama labantu uma ubabuka ngathi abantu abaphilayo kodwa kwesinye isimo futhi hayi abaphili labantu abaphili because ngavula nje isikhathi esithi kubona umusho okay ngavula ngabuka angazi ukuthi ngivale noma ngikhulume and bahlezi baboshiwe manje into engixakayo ungahlala kanjani ehlalweni uboshiwe and umama osekhulile nobaba omdala bahleli abantu babhekene nje kanje basondelene and la into ebasurroundiwe into engathi izilwane like angani noma amademo noma izilwane zangempela nami ngisaxakekile nje ngoba phela vele nje athi khwasha hayi ibuye ingqondo hayi ngivala isicapha ngingasabakhulumisi ukuvala kwami isicapha mina lo ngiyahamba ngibuyela la sirecorda khona phela ngishila abantu ezansi mangibuya nawo sekhona umfuthu lwala ekhaya thema ngibuya ngizama ukuthi phela manje ngishokekile nami ngizama ukufuna ukutshela labanye abantu ukuthi hayi kwenzakala uthembe ngibuka sho ukuthi wangibona ukuthi konke sengiyibonile kanti uzobuza ukuthi ngiyephi kulabo abanye kuthiwa hayi kade nge-toilet phezulu uthembe ngibuza ukuthi hawu yini ngithi ngizama ukukhuluma angibiza athi hayi woza la fast fanele ugeza izandla ngoba le kusinka ngapha phezulu nga understand ngimlandela ngakakhulumi bese fika ngale kwelinye ikamera ngitshela ukuthi ngiyazi khona into osuyibonile phezulu lento oyibonile uma ukwayitshela abantu laba esirecorda nabo abafowethu wena ozohlala lapha umqondo wami uqale ke manje ubale kaningi ukuthi njoba behleli lapha kanti bahlale kanjani ithi into yakhona ngithi ngikhuluma naye hayi abe umuntu onganginayo ongenasikhathi athi kodwa into engikutshela yona ileyo ngiyambona umuntu oseshintshile ngibona hayi useshintshe ngempela take it or leave it and nami lo muntu phela mdala nginami ngikubo angazi kuzokwenzakalana ekugcineni abe ngishiya kanjalo ngibe ngimlandela siqhubeka sifese record hayi lapha nami bengathi ngihlisile umoya siya recorda nje angisekho right ngiyazi ukuthi kunokuthuka kunema mixed emotion nje engawazi uhamba isikhathi lokho sirecorda sihamba amagigi esifaka emagigini yonke into i-right uyambona nje ukuthi umuntu o-right yena hayi usiza mahala akafuni nanemali etheni kuthina abe ashintshe ke manje ubone njoba siyi-crew azwane kakhulu nami angasazwana nalabo abanye ngoba mina sekhonto engiyazi ungitshele enye into engayi-understand azongibiza athi hayi ngifike ngelinye ilanga ngedwa ngaqala isikhathi sokurecorda ayime ngifika ngihlalise phansi angichazela ukuthi laba abantu abalapha phezulu uma wakhe ngoba sengiyazi ngathuka ngambuza ukuthi awu uma wakho awusho ukuthi kanti baphesheya azothi kimi hayi uma nobaba lo ngathwala ngabo njoba behleli lapha bayimkhovu yami ayi ingishaqe lento ngithuke bona into ongazoyixoxela ba hayi ngihlaleke nayo lento kumina ngitshela ukuthi hayi ngimbuza ukuthi manje
njoba uhlala emzini ongaka wedwa abafuyinu baphi abayazi lento abafiki emndini ayivakashi ibone lento la phezulu because phela ukwazi ukuthi kufika umndini mhlawumbe ngoChristmas ukunqabela ukuthi uye phezulu hayi azongixoxela ukuthi umntamkhulu hayi yena wayene family encane family yakhe yonke enye akayazi babefike bezohlala nje la noma wabo bahlala naye ngimbuza ukuthi pho isizathu sokuthi bekwakhela umuzi ongababonala usabantu aba right uzokudecide ukuthi okay uthwale ngabo kwakwenze njalo kunokuthi uphesue idream yakho leyo ukuthi ufuna ukuba yiproducer ube yiyona yonke into la ku music kwakuyini athi hayi nami ngikhathi ngisifunda nginabo obhuti bami abawu2 kodwa okube sebadlula emhlabeni nabo babulawa yimi how kanjani manje ukuzibuza kwami manje emqondweni wami emzimbeni uthi hayibo lo muntu shuthe umbulala hlahla thina sihleli sibhizi sisizwa umuntu but ekugcineni umbulala ingidle lento ngibe newari ukuthi kwamina nginaye ngedwa la ngabona lento wangayibona and njobe ngixoxela ngazi ukuthi uyogcina kunjani ngimbuze ukuthi hayike wababulala athi hayi ngababulala bo2 awukho umndeni ofikayo ungene phezulu umndeni wami ovela umncane abantu engiphila ngaba ngenzela yonke into ibelula yilabo abahleli lapha phezulu babonile and mukwaqhubeka lento wayisho nawe uyogcina lapha phezulu namanje ngisakuphinda lokho njoba ngichazela kahle ngenzela ukuthi uunderstand ungaphindi lo ngibuza lento uqhubeke urecord until ube right. So abafowabo laba abakhuluma ngabo waqala ngabo ukuthola ngabo before abazali babe ichose lapha phezulu. Ngathi njalo waqala ngabo ngoba uthi wayebalekela ukuthi kube khona umuntu ozothi mefika akwazi ukuthi abe neaccess ungena phezulu because awukwazi unqabela ubhuti wakho ukuthi khona indle kumele angangeni kuyona ekukubo naye ingxabano izoqala lapho. So waqala ngabo wabulala bona wasethatha labazali bakhe enza ngazo lezi zinto azenza wababeka lapha phezulu. Manje lento ngidleke ngiphume ngihambe kushaya isikhathi sibuye so recorder ayisibuye ke so record ekurecordeni kwethu siba u2 khona omunye umfana ngeke ngimsho igama lakhe ngoba ngifike ngifuna umuntu kanje usizo kanje esasicaka ukuthi siyayishaya icollaboration yethu soba u2 sure sagcina ke thina sobabili siphuma sibizwe eGoli kuma audition zoba sisuka la eThekwini Quarry sihambe nalomfana masifika ngale siloko sixhumana emafonini uthi hayi izinto zihamba kahle ngala siyawathola amagigi kuyaphileka and nempilo sayibona ukuthi ayishintshile so uyakwazi nasekhaya ukuthi uChristmas ube right yonke into ibe right sibonge nakuyena ukuthi hayi wasikhuphula because uyena wayesiloko advertiser because unayo ama access yonke indawo right and ne-equipment unayo siyakwazi ukwenza nje into ethuli engene umoya true yena siyaxhumana naye siyamfonela but oyena umuntu axhumana naye kakhulu mina angazi lento ngiyibuze ngelinye ilanga ukuthi why ngathi mina ungigade kakhulu athi ungahlopha and stuff hayi ngithi mina hayi ngeke ngiphahluke because ngiyabona impilo yami nami ngathi i-right and isengcopheni at the same time siqhubeke nempilo namagigi kuthe ngesinye isikhathi kuzo siya kwigig sihamba ngemoto imoto ishaye sekushone lo mfana engangihambe naye siyegoli and ukushona kwakhe angikuunderstandanga because wagcina ekhulume naye simtshela ukuthi khona igig esinayo shaye isimoto kushone yena ngisinde mina yangidla lento mina owazi lemfihlo le and mase kushona futhi abantu sibe sikwazi ukukhuluma nombulali lezi zinto lezi sezigenzele enye like enye ingqondo kumina ukuthi ayingeke angisazi ukuthi wenzakala mengimfonela ngimtshela ukuthi hayi ukwenze ukuthi athi hayi vele useyezwile ubonile nakumamide ukuthi kwenzakaleni hayi uyaxolisa uyabo nje angibe right ngalo ngistress kakhulu ngiqhubeke nomusic la uzovela emhlangcwatshwa uzoba khona yonke into izoba right hayina ngempela angcwatshwa umfethu sibuye buyele eGoli ngihlala ukuhlala kwami eGoli manje iwari yami yodwa ukuthi impilo engizoyiphila izoba nokusaba kuze kube nini ngoba manje into engiyisabelayo ngisabela laba abazali abahleli lapha phezulu engababona ngiphinde ngisabele nami impilo yami ukuthi lo muntu angikwazi ukuzwana nomuntu ombulala kanje and now I'm not sure ukuthi labantu basaphila laba phezulu noma baphili but uyadinga ukuthi kwaze ukuthi mabephila abakhululeka kanjani because angikwazanga ukuba nesikhathi sokuthi ngimbuze ukuthi okay ke uphila kanjani nabo njengoba uthi uphila nabo babekile lapha bayakwazi ukuphuma
bayothenga noma bakwazi ukuthi because ngangenayo isikhathi sokuthi ngimbuze uyambona umuntu okekhuluma nawe ekutshela lento akutshela yona engafuni futhi ukuthi umbuze eminingi so manje ngifuna mina njoba ngibhalelela ekhaya ukuthi ngizocela ukuthi mhlambe manje ngakwazi ukuthi idaba lami baluzwe njoba belibukile abalaleli kukhona umuntu ongakwazi ukuthi angisize ngikwazi ukuthi ngiqhele kulo muntu because akuqheleki kalula okungenzeka ukuthi okay into ezongiqhelanisa naye ukuthi kukwazi ukuthi kusizeke labo abantu abaphezulu engazi nokuthi basaphila noma sebashona okuthi kukhona umuntu ongakwazi ukuthi ungisiza ningazama ukuthi ningitholele nangisize ngokuhlala ngila eGoli okwamanje since ngihlanganisa khona indaba yomculo oThekwini imculo uphinde uhambe kancane okwamanje ngisala eGoli and ukuya le eThekwini senginokungathanda ukuya khona kakhulu ngoba ukuya kwami fanele ngihlangane naye sihlale sincokole ofishi angikho right mina enhlizweni ukuthi ngingakwazi ukuncokola nomuntu owenza into kanje omazi so wena ku-music wakho njengoba wenza nje usharp kwamanje uyaphusha uyayibona 11 noma ungakafiki ekutheni waziwa umhlaba wonke Hayi ngeke ngikhale kakhulu lento yodumo iyinkinga kakhulu ngoba ku-music uyakwazi ukuthi wenze umusic ngo-2017 njengoba ku-2025 manje ngafunda ukuthi umusic uthatha isikhathi ngoba uyawenza 2017 2018 2019 2020 2021 uze mhlawumbe uzobonakala umusic wakho abantu bawu-recognize mhlawumbe ngabo 2022 ukuhamba isikhathi kancane uyodevelop wena into ofanele uyimanage kahle ukuthi okay izinto engizenzayo ikhona yini umehlo ukuthi okay last weekend ngithola ukuthi kule weekend ngithola ukuthi engifeatureishiwe ama artist aphezulu amangaka ngiyakwazi ukuxhumana nama artist kanje kuma gigi ngiyakwazi ukugigwa nami ngithola imali ukuthi ngiphile ekhaya bakwazi ukudla ikhosimiso right njengaba eminye imizi ukukhuluma kuleyo nto ke ngisho ngithi hayi yonke into ihamba kahle but wena body awuthwele inkinga unemfihlo yomuntu othwele hayi angithwele mntamkhulu mina inkinga yami ilapho nje ngizisela ukuthi nginenkinga yokuthi ngizwana nomuntu othwele oyena abazali bakhe somewhere ogcina abazali bakhe endlini kubo phezulu naye inkinga into engiphatha kabi ukuthi engabe kahle kuyoba nini abagcinile and mina njoba wathi nami ngiyogcina lapha mawukuthi kuyenzeka ukuthi okay akasayithandi ukuthi impumelelo ngoba ngasizwa uyena egcine ngisa lapha kuba njani engathi ungaqala kusizakale labo mama khona ezokwazi ukuthi expose angasabi nawo amandla ukuthi nami ngigcine ngisa lapha nayi into ehlezi ngwarisha every time mangilala wethu babukela beBlack Live TV sithemba ukuthi niyakuzwa ke uxoxa kamfowethu exoxe ekhuluma elilandisa udaba thiwa ngimiyeke nje akhulume alibeke lonke njengoba lunjalo ukuthi yena akathwele Nkosi yami kodwa umngani wakhe noma umuntu owamsiza ukuthi angene ku-music agxile uyena oneyinkinga njengoba athwala ngabafowabo ababili wathola ngamzali abazali ke uyababona lapha endlini ahlala kuyona phezulu so into afuna ukuyithola kahle leyo ukuthi engenza kanjani ukuze laba bantu bakhululeke baphume kule situation ababhekene nayo which is into angazi noma bayemkhovu noma bayini so sesingoza ngawe ukuthi uPaul uthini lolo daba ngiyazi ke abantu besifazane nakho kufihla imfihlo zokuthi umngane wakho khulelwe nifihlela abazali for unyaka noma umunye afihle something for omunye abokanjalo showcase kulokho naye impendulo ukuthi singaphendulana kanjani so ake nihlale kuma comment section siza ukuthi niPaul anithini nithini odabeni leli another thing lolu hlelo namhlanje siyalivala siyagcina ukulishutha nokukhuluma ngalo sesikhulume kakhulu ngabantu abayenyangeni bayolashwa njengamanje solanda inyanga nabashumayeli nabaprofeti bonke beze la sifuna bahambe nga2 siza umuntu ongumshumayeli noma umuntu ongumthandazi nomuntu oyinyanga ukuthi basebenza kanjani ekuphi labahlangana khona ekuphi labangahlangana khona sizwe ukuyiphawulela kweyinyanga njengoba sezisule kubantu besho ukuthi izinyanga zibaqolela abanye bakhala ukuthi lo ngathatha lento ngayifaka emzini wami kubheda west sengifisa ukuthi ayikhiphe sibani bana ngemtholi uyalahleka so sizobe sibabalandile ke bela ohlelweni behleli nami Kings Chaka ngibabuza bukhoma ukuthi nibalekelana wayenibaleka nalabo baprofeti abantu sobe sibalande sibalethe la siza ukuthi labantu sebebulelene nibaprofeta iqiniso na noma cha sizwe ibalance between umshumayeli between inyanga isangoma noma ke umuntu othi yena usebenza ngamanzi uyathandazela nje umthandazi kuphela kama lami Kings Chaka ngwakaloqala le Black Live TV kama lohlelo ke impande zama Africa sihlangana kwi episode elandelayo sobe sihluke kakhulu kunalokho le
yalaba abeza ney'nkinga zokulashwa nokuthwala seyivala thaqo 2025 nisale kahle.